Amakuru y'uyu munsi reka tuyatangire mu karere muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari kwikoma u Rwanda bikomeye cyane. Impunzi z'abakongomani zibarizwa mu Burundi ziri gutaka inzara ikomeye cyane bitewe n'uko leta yabo iri kwitaho. Izi mpunzi zo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo kandi biri kuvuga ko nta biryamirwa zifite ndetse nta n'ibyo kwiyoroza bitewe n'uko iyi leta ifite ibibazo by'intambara mu bice bimwe na bimwe by'igihugu. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ari kuvuga ko u Rwanda ari rwo ruteza umutekano muke mu gihugu cye, kandi barabivuga nyuma yo gusinyana amasezerano n'u Rwanda agamije ubufatanye n'ubukoranire hagati y'ibihugu byombi. Umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madame Therese Kayikwamba Wagner akaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, nawe bakomeje kwikoma u Rwanda cyane bavuga ko ibikubiye mu masezerano bagiranye u Rwanda rutayubahirije. Mwakoze gukurikira Wix TV, umurongo mugari ukorera kuri YouTube. Reka amakuru tuyarambure yose mu kanya. Umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo yari yatumiwe kuri televiziyo imwe muri icyo gihugu yasobanuye byimbitse ku bijyanye no gutsindwa mu ngamba cyangwa mu ntambara iki gihugu cyagiye kirwana. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gushinja u Rwanda ko rwitwaza gutabara abanyamurenge ngo babarizwa mu bwoko bw'abatutsi, maze u Rwanda rukica abakongomani. Ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikuza kugenda yo ko rwasahurira amabuye y'agaciro rwitwaje kuza gutabara abanyamurenge. Mu masezerano Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagiranye na Perezida Kagame i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo no ko iyi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gusenya imitwe itwara gisirikare wa FDLR. Gusa nubwo bagiranye amasezerano, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ahubwo akomeje kwiyegereza umutwe kuko ngo uzamufasha ku rugamba. Bikavuga ko rero aho kugira ngo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ashyire mu bikorwa amasezerano yagiranye na leta y'u Rwanda, ahubwo arushijeho gushyira mu kangaratete aya masezerano ndetse n'igihugu cye muri rusange. Umutwe witwara gisirikare wa AFC M23 uratangaza ko utazegera usubira inyuma mu gihe cyose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idashyize mu bikorwa ibyo bumvikanye. Ni nyuma yaho uyu mutwe witwara gisirikare ukomeje guhatirizwa n'amahanga gusubira inyuma ugasubiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uduce yari yarafashe. Umuvugizi wa M23 rero Willy Ngoma aravuga yuko batazigera basubira inyuma igihe cyose ubwumvikane cyangwa amasezerano basinyanye adashyizwe mu bikorwa. Impuguke muri politike mpuzamahanga zisanga kuba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atubahiriza amasezerano yagiranye n'u Rwanda ari amayeri ya politike kugira ngo azabashe kubona manda ikurikira. Ndetse bikaba bivuga ko uyu Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yahinduye itegeko nshinga. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu bifite ubukungu budasanzwe ku isi yose, cyakabaye gifata ijambo mu nama y'ibihugu bifite ubutunzi budasanzwe, ariko ahubwo ni kimwe mu bihugu bifatwaho ijambo muri iyo nama kuko ubusanga ibibazo byayo biri kwigwaho. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero
ibirimo imvururu akavuyo, sinzi nimba ari uko wenda ishobora kuba ifite ubukungu budasanzwe burenze ubushobozi bw'abayobozi bayiyobora, cyane ko impuguke muri politike nyafurika zisanga kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itajya igira amahoro n'umutekano bikomoka kuri ayo mabuye y'agaciro ari munsi y'ubutaka bwayo, ndetse n'abayobozi bamwe na bamwe b'iki gihugu baba bashaka kwikubira ubutunzi, baba bashaka kwigwizaho amafaranga, amabuye y'agaciro, usanga baba badashaka gukorera abaturage. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ubona nta gahunda afite cyangwa nta mutima afite wo gushyira mu bikorwa amasezerano yasezeranye n'ibindi bihugu, kuko usanga we ashaka gukora ibiri mu nyungu ze bwite gusa. Rero ndabashimiye kuba mwakurikiye WX TV, share ikorera online kuri YouTube, mufate agakaramu k'umutuku munyarukire muri comment aho byagenze neza, muvivure mutubwire icyo twakongeramo, aho bitagenze neza kandi mucishemo akarongo maze mutubwire icyo twahindura. Inama zanyu, inyunganizi turabikeneye cyane kuko ari mwe dukorera. Wibuke gukora subscribe, share and comment kugira ngo ubashe gukurikira ibiganiro, amakuru ndetse n'ibyegeranyo byacu.